Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen Sami Merjilin Hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Puna ingti lapen Roshmi bepi ahem tu natum kiduk tektik pu Karbi Anglong News Channel along birta teklong si rat sai klembang prodip terang kirap ke pajirda. Lakha inquire truck dua barguri constituency ke parlo diring sivoram terang arong amekar puna ingti lapen Roshmi bepi ahem tu natum kiduk tektik pu Karbi Anglong News Channel along pen birta pangdak ponlo. Bangso abierta social worker prodip terang teklong si tong sekot pen ahem kikimpi chiaphan ting lapen tangka sita pi pajirdamlo. Bangso atangka kipipon diring sivoram terang apherang ke mate puna ingtiapo ramsing ingtiaphan pi pajir tekanglo. Lapen lapu puna ingtiapo sivoram terang arong apherang ke mate puna ingti ai ramsing ingti ningke me abangphu prodip terang aphan kachoro pi pajirdun. Lapen birta nangke entheka pot pusi pherang ke atuma phan kachoro pi nang pajirdun. Puson si birta achotayalong theklok pen kidu kisung ke boidera phan ke rap thek kipi ke pajir pon theka pot choro piklo pusi kachetong dun arwada tum pen ning jepo. Dua barguri pen adverson kro report Karbi Anglong News Channel. Daga rong ke soram terang arong nile parang kelo nile men ke ramsing ingti. Punang tigni sini sepo ke bilo. Ada kita tanya bangke apa tumi bangke lada ki Karbi Anglong News Channel pen news bangke bangke kita pernah nonton. Kita pernah loke bangke ini ninki bina bangku. Alah. Itu bangku kita kadang kerap apa satu bangku kerap nang pali pen potan itu hinten. Hinten son. Ni ke misal choro lo. An em ke do thaya ke somar pen kicam kici. Juga ani arwi lo jang botai ham hem ne kadang ji. Hem do nang tum dia theng ko jo. Ko so sa tau to uni del. Somar kicam pen jok si jodi. La ni lam na pun ni bangke ni li kram nang ta ni tabi mari. Ni ke ngati kok. Presiden po hedi. Rap thega ni so pok elo ha ji. Chuke ni so dug lo. Kami rap thega ni li bangke. Kan dia ko pini la person kerap yang punung le. Tengong le. Abi nabila. Kalau maga pa ka hin nabila no nang tum jolang. Somar solo so bahini, sampai so bahini. Bang kli. Dulab. Oi. Kala. Belang na debak na si sekolah jalan cuma di sing tur sekolah tadi. Lak si dun la bahini ke, bang atom ke. Akling cuma mangha dan gaung. Biar orang sido. Nang kira bang putih terang sini mana be? Ke sini ni. Sini ni. Terang sini. Sini lah. Kalau anang di sini ni pinang bang, anang di panang kirap konsep, anang di sukuan kirap kek panang di kilo. Ni lagi kalau tu suruh ikut lagi. Apakahin bandame Kongres pun datang ni bandame ke kirap pun. Pina orang si tame kirap pun belang. Non kita kelok nana tu ma angnu ni pun ni po. Non tu na helon lang kirap ke. Cara lo ketemu ta MCDN. MCD. Nilip ahawar along PS along tina perman lak kep atangka panong pipon derapit sai ke oi ke klema putak rong arwada tumpen ningkang samse alam thi chapaklang po. Lason si kedam tanga por Karbi Anglong Autonomous Council pen CEM Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong aparman rong rup along ta chingthur nang chipu pen a constituency tin mate ahawar tin along ECPS along pen lak kep atangka panong pipon lo. Lason thak si nilip constituency mate nilip ahawar along sitami APS tin along ta lak kep atangka panong pipon lo. Bang suang pong pen akoy puta APS along rong arlo kacheleng atowar along sai ke oi ke klema putak pherang keatum kahumri damahud rong arwada tumpen ningkang samse alam thi chipaklang dun. Lapen penang an APS along ke sai klem klepin pinta dolang pusi chini dun. La si PS along tinta birta kachini long lab chiaphan humri pon bomlo. La penan parta sai ke klem amen pen bilabang ke en bomlo pusi cherok toka tumpen akoy pipo. Nilip chokiela pen nang kilo birta R1 Teron report Karbi Anglong News Channel.
rang si nilmen narson tero Kema rang si puri la pen ko kema PS si puri la dak ke akhoi puta PS la pen chun tero naro acha la bang so to wa la dam tang hu CM pen CPS along 10 lakh apa sa la so kam campaign ni phan ti ko la bang so hu si la bang so to wa ke bunai pon lo la si kan mi hen lo to wa ki mi ge prang teng an vel la tung ki klem pen ke ki mi ni tung thek long li ni lang bung si non dak helat aju ta sak pawang si ni tung ka ju long teng polo te la kam le ni ge to wa ge la kwari dam to wa pina la pena so to wa bunai punai tung don gan do la pu don pli don't leave the deal so to wa ke leng la pen ha ing long ri dam tum ani bang ta mon up don lo long rate ke dam to wa la hai pan sila la bang so to wa ge thokon le ha so to wa ge di te nali tum dagla doni don thoma ra tum pen pu don di la so to wa la kwari tum phan ma man de ka benglong ra tum hasina ka benglong council so tum hasi peni pu ji mana to council sol bang ke hok dak sengson dulu bita to wa bang mi senang pu bang si to ma kar ida ini ke PPL anong nam ke PPL Assam ke so akai to wa pa nong nam pia lo pulu tang ta kama mi senang pu nang ke aprang ating kiceng hu da to wa chileng ating sinan pula do bom Kami apa sabang ke NL poisa bang ke en lo pu sini to ka jun lo la sia to wa bang ke mi senang santi pu sini to mang kar i so ko to wa la gari lok gari the lok si chileng mate gari tum hana tum pe ne pu ma kwari to mang to wa sibuna nang pu bo ya lo ni to mang ke to wa hilat bo mi pute hilat de lo pute thege de hilaji pute to wa bang chibuna santi pu sini senang alang tuma suli nang po ni tuma mi senang po to wa bang chela ngonja na tum chileng do de lang bong lang flat sa de lu BJP Karbi anglong asai hemalong BJP asong japo abitung atumpen pherang ki amai kangni Aru atiklo ni phai inkware siarni BJP asai hemalong BJP Klembang Phu Thonsing Gramsa District Secretary is Karbi Anglong District BJP Ruby Rongpi Vice President is Karbi Anglong District BJP Sundar Singh Gramsa Vice President Alang litum chelangsi pherang ki amai ingni ponalam thi laki Karbi Anglong bangpho MLA atum pini khwati arong sopi along Legislative Assembly arlo along methang Karbi alampen ningche Pensi Seme deng ponapot BJP Klembang photum kachuro padupon Dipupen nangkelo berta Relson Hanse report Karbi Anglong News Channel media mana chuan tek pen por pen ang litum na pa tek jolo lo asiki la bangsa press meet dong sikot pen kidia press meet इसका क्या बीजेपी देसी कमेटी है चलो चलो ना इसका press meet long itu kolang lege general secretary lo sarsin phangchu ta kolang pakai Ruby Rongpi lo vice president ala puda vice president Sundar Singh Gramsa mula po bangga secretary lo nili tumala Singh Gramsa asi bangsa press meet nang tumanglu itu istabia nang ahin pen ipaya kana semedi jengsi Vice President ake hai Sundar Singh Gramsa Pensi mari pani kan ini 16 Assam Assembly election ini voting no atau Assam Assembly kenana di dino 1934 provincial state pen nang ceng non on 16 Assam Assembly by 100 years kayan Los Seme Karbi alam pen voting mga bilang kami pilih Karbi alam mas CM ada Dr. Kudiran mga naga Japon pen pilih Karbi alam Karbi alam pen it sido recognize nilang kung kita may pilih Karbi alam pen pilih first time jadi Karbi alam pen ya Assam Assembly ng voting along kaya Japon mga bangkeng Karbi akay ni ngarong ni ngarong alam Kema ini tuh Karbi alam maka district in sidul ordinary policy lupa recognize macam policy itu Karbi alam ada
BCS non KC Seme itu Karbi alam ki recognize orang kita me ini Assam Assembly dong ini tuh han Karbi alam pen de otekine Kedeng long ke itu siap atur ini mani orang alam tema alam li Dr. Tiraham giliran ronghang itu nak Japon pen ada Karbi laso kacing turun han Karbi alam pada development han alam di Kapolri pen non kita tentang nitip panel sama Karbi alam pen di ML itu kita tahu lapen Karbi alam tahun 19 April 2005 pen ke Karbi alam district में Karbi alam itu official language ini dalam English dengan Karbi alam pen east pen west Karbi alam official language non Minister alam itu mereka silahkan kado kami kalian anggap pada itu Karbi sampai nanti ini BJP सरकार ने ले डेवलपमेंट ini lah ya development apa ke itu sini orang ini ate itu malam ki itu mah culture se develop होते itu first mah alam ke itu mah alam ki ya itu dulu nah तो मैं recognize yang press में ini Assam Assembly लोग के lah ऐसा hubidana di bipon itu metric final में itu malam ki pen itu kono ini ordekin on में Assam Assembly no Sistem Assembly dong ordekin Kedeng kono ke itu makan bisa kemi yang tek itu makasih nanti nah cuma tadi ada numerat itu mang MLA penang dulu oke ceng penang lah Assam Assembly step sengket Seme itu मैं Chief Minister CM तमें दोपहर लोग कार्बी में तो मस्त काउंसिल तमें कार्बी alam gitu recognize अपन कार्बी alam ना angsong ke palepan itu nan ke boda mencumpung tame itu dynamic kita itu na Japon itu Karbi alam ngarat na Japon kimi dapat ke teknologi itu na kayo kita dito kasi nang POP kan ke itu Seme recognize itu bori pon ko dan ko itu sudah recognize nang web ko dan BJP hin petama itu ni tekono kata bol Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me